lava o Tala Fou o le radio Samoa, tala mai Ausetalia. O whato ese le palemia o Ausetalia Scott Morrison i le tamaitai o Brittany Higgins, ma o whato ese fo i le fufonga whetarai o le mauto sui o le palemene o Ausetalia. I tangata umasasa waina, wha o lima iei nisi mai lātou sa whea ngai mani whainga whai wha malosi bullying, i te tonu anō whanga whainga ruenga i le whale o le palemene. O le fufonga whetalai Andrew Wallace na Samoa, ma tuina le whaamtaranga alo ia lea e whaatatau le mata upu lea, i lea sa mua le whonotanga le palemene, ma o se vaenga leo whautuanga e rua sa furuwalu sa tuina ane mai le komisina o le Sex Discrimination Commissioner Kate Jenkins, le sa whea ngai ma leilo e loina o le mata upu le nei, inisi o winga maanga nu o lo tura i mai le mauta o le palemene. Na mafua mata upu le na wa whaalau roa whalawa i tele se tasi tama e tai whainga ruenga le Liberal, Brittany Higgins, tua inga sa whaatino e se tasi i a te ieni whainga le manuia whai wha malosi i te tonu se ofisa o le whale o le palemene. I se pepa o whaamtaranga o ta wai le palemia Scott Morrison, lona whaaftaia o lea tama e tai lona loto toa, ma le whailua ina o le mata upu, ma waia whaato ese ai fo i a te ia. Whai mai le palemia o se nofuanga sa tatau na avea ma nofuanga saunga le mu, a wa vea o se nofuanga o mawhatianga. Wa whaamaunia la afia COVID se furuivo o se tasi o Minister o Kapeneta Australia Linda Reynolds, au saunia tue le palemene le tunu umo le wha manatuina po le wha tino ino lo rua i whonotanga wha palemene le nei tausanga. O le whaipule mai West Australia, o le Minister foi o unanga wha le malo po le Government Services, ma le NDIS, sa fuafue awa iei le whonotanga, pe tai wa amatanei na piriota wha anofo esea, ina wa wha maunia na afia i le wha mai. Mo mai ona ia wha ilolo na afia i le wha mai, ma le ato e fo i ona tiu te masani, pe a mai al piriota wha anofo esea, ma wha mautuina o toe malo si ato toa. O se tasi leo mata upu sa fuafue awa iei Reynolds, o se fuafua ngaloa ia le neianga i sa o i tangata whainga ruenga i palemene, sa afia ni sa wanga mani maftianga, mani whainga whai wha malosi, ia ma ua fuafua le asau no iei fong whitarai ma le presidente o senate, e wha ailoa aloa ia lea mata upu. Pa mai Dr. Kerry Chant, le ofisa sidi le soifua maloloina New South Wales, e ono mana o mia e tangata i le stete nisi tui wha o popo le COVID i se fuluiva. Pa mai a ia se lipote le APC, e fia wha mamawhai tangata, ia awane i eile manatu ua matua i lava le puipuinga mai le wha mai, se i vanga nā ua maua uma o lātou tui e tolu, pe wha foi, mō nisi tangata i ei nisi tūlanga tau le soifua maloloina. E nao le tolu o tangata na maririu mai le wha mai le asona nafi mai te tonu o New South Wales, ua wha maonia ua mai ona whaia tui pui wha o popo po o boosters, ma whai mai le fō mai e fia wha manatu i tangata o lea ua malanga wha atasi lava mara COVID i le nei soifuanga. E ono whautua ina le lumana i le whaia o nisi tui pui wha o popo, a le afua lava i le whautuanga mai le atagi, le Australian Technical Advisory Group on Immunisation. Wha mai chant, paulei tu ia mautinoa, e ao ngā tui pui, ma a whaia i whaia lava se tui, wala ngā tatau loa. O tui pui wa whaia mō tamaiti, mai le 5 tausanga le mātutua, o lo o si itia pea, e ui o lo o alu mali e lava. Wa tau nui lau whanua Australia no lua isa palai o le uta o tui pui o le Novavax mai Singapore. Lo o au fia i lea uta le lua i 3 miliona o tui pui o le itu ainga lea, ma wa fuafua le a mata wha ngā solo na wha o ngaina i lea sa rua sputasi o Februari. Ta ua le ripote le SBS e toa tele o lo tali tonu e titi atu side effects o le Novavax na i lo tui pui a le mRNA. E le tau mate le o toe toa tele nisi o le atunu e le iwhaiani tui pui o le wha mai, ma o i lātou e le iwhaiani tui o na o nisi o tūranga tau le soifua mananoina o le aiai la leisi option lea e mawhai o na o lātou wha o ngā ina. I li pote le COVID se furuiva i le atunu i le so o wha ilo ai o New South Wales to sfuru walu tangata maririu ma le iwa fe ono se lau iwa sfuru o tangata afia i le lua sfuru whai tū rāta ruai. I Victoria ua whaamawina e 2 tangata maririu, ma le iwa afe whitserau 25 o tangata afia. Mai le state o Queensland to 2 tangata maririu, ono se lau 13 o lo i mau ngase. Tala mulimuli whailoa le whaaloalo, o ofisa umo tinei mui le atunu e meise lava i Australia i saute, I si tinati nei mua Louise Hinks sa o foina fualo na soifua le volunteer e fesoson yai lea au nanga pe taina umalo na soifua na wapa ua na iei se la au a o fina watu le tapeina o le afi le tu i saute o Ausetalia i le masina na tenei.
O Hinks fasu fatu sanga na avema volunteer o Tala Fou le soifua, ma o se tamai ta i loa tele fo i le au nanga i le whai tū sa au mawai, mai masani na malanga fo i isi se tete, so son yei pe amana mia. Whai loi tala ma le televise Ausetalia i le soe siria ma le onu se lau sui o na ainga wo matangata sao lato whainga ruenga whatasi na anga iane au wai o na toe sao ninga whai ai Adelaide, ma sa au wai whatasi ai masi o na to olua malana whanau mana i o na mātua. O mōli maua nisi o ana wo wa loa tau sanga o ngā rue whaatasi wa ta wai o na neiti nao si tangata loto wheso soani ma eulo na sao i le tau mawhainga i la vea i tangata ma wha sao ina soifua mai wha lave whaapea e patino i le au nanga tine mu. Tala ia le radio Samoa, mola nei au auri.